Postoji jedno pitanje koje se danas svi pitaju. Da li veštačka inteligencija dolazi po posao nastavnika? E pa, u narednim minutima pokazat ćemo zašto je odgovor jedno veliko, odlučno ne. I ne samo to, već i kako veštačka inteligencija može postati, verovali ili ne, najmoćniji saveznik svakog prosvetnog radnika. Evo, ova rečenica je suština svega. Ovdje se ne radi o zameni, već o evoluciji. Nastavnici koji prihvate ove nove alate neće samo, opstati. Oni će redefinisati granice onoga što je moguće u obrazovanju. Spremni? Krećemo na jedno, nadam se, uzbudljivo putovanje. Prvo ćemo vidjeti kakva je to nova realnost u učionici, onda demistifikujemo malo taj tehnički žargon, pa prelazimo na konkretne moćne alate. Vidjet ćemo i kako sve to izgleda na jednom času i na kraju kakva je to vizija nastavnika budućnosti. Dobro, idemo redom. Prvo, da vidimo šta se to već dešava oko nas. Veštačka inteligencija, nije neka daleka budućnost. Ona je već tu, u našim učionicama. I to je sjajno, jer nam daje priliku da se umjesto na puko pamćenje činjenica, konačno fokusiramo na ono što je zaista važno, a to je razvoj kritičkog mišljenja. Zamislite samo ovo. Umjesto da satima i satima pripremate materijale, sada jednim klikom možete dobiti sve što je potrebno. I odjednom, svo to vreme koje ste uštedeli, možete da posvetite svakom učeniku ponaosob, da im pomognete da preskoče prepreke i, što je najvažnije, da razviju pravu ljubav prema učenju. E sad, da li ste se ikada zapitali kako veštačka inteligencija uopšte razmišlja? Da bismo stvarno otključali pun potencijal ovih alata, moramo da progovorimo njihovim jezikom. Ajde da zajedno prođemo kroz nekoliko ključnih pojmova, bez brige, bit će jednostavno. Mašinsko učenje. Zvuči komplikovano, ali je princip zapravo kao kad dete uči da prepozna psa. Ne objašnjavate mu definiciju, jel tako? Samo mu pokazujete mnogo slika pasa. I vremenom dete nauči da samo prepozna psa, čak i rasu koju nikad pre nije videlo. Isto to rade i AI sistemi, samo sa neverovatno ogromnom količinom podataka. To vam je kao kad dajete mapu sa uputstvima vi sistemu. Ako je ta mapa nejasna, neprecizna, pa sistem će se izgubiti. Ali ako je mapa detaljna i kristalno jasna, odvešće vas tačno tamo gdje želite. I zato je veština pisanja dobrih promptova danas postala apsolutno ključna. Zamislite da je vaš prompt jedna velika slagalica. Vi je ne posmatra kao celu sliku, nego je prvo rastavi na najmanje moguće delove, a ti delovi se zovu tokeni. Onda, na osnovu tih delića, sklapa odgovor. Zato je važno da su ti delovi, te reči, jasne i dobro definisane. A sada dolazimo do nečega na šta stvarno moramo da pazimo. Halucinacije. To je kao kad vi počne da, sanja otvorenih očiju. Predstavlja potpuno izmišljene informacije sa takvim samopouzdanjem da je stvarno lako poverovati u njih. I baš zato je naše kritičko razmišljanje danas važnije nego ikada pre. Ali, pazite sad, postoji rešenje. Zove se utemeljena vi. To je kao da ste sistemu, umjesto da ga pustite da luta po celom internetu, dali pristup samo odabranim, proverenim knjigama iz vaše lične biblioteke. Na taj način možete biti 100% sigurni da su sve informacije koje dobijete tačne i proverene. Dobro, dosta je bilo teorije, vreme je za praksu. Verovatno se pitate, kako ja sve ovo mogu da primenim već sutra na svom času? Ajde da pogledamo neke od najboljih VA alata koji su dostupni, posebno za matematiku i informatiku. Predstavljamo vam pravi tim snova VA alata. Tu je Fotomat koji rešava zadatke jednim slikanjem telefonom, pa onda Julius AI, kao da imate ličnog analitičara podataka, Symbolab koji vas vodi korak po korak, GeoGebra koja bukvalno oživljava geometriju i DeepSeek, nezaobilazni partner u programiranju. Kao što vidite, svaki od ovih alata ima neku svoju super moć. Recimo, Fotomat vam omogućava da trenutno proverite da li su učenici uradili domaći, ali i da im pokažete ceo postupak. Sa GeoGebrom oni apstraktni geometrijski koncepti postaju nekako opipljivi, interaktivni. A DeepSeek, on može da pomogne učenicima da nađu i isprave greške u svom kodu i tako ih zapravo uči logičkom razmišljanju. Ovi specijalizovani alati su sjajni, nema sumnje, ali šta je sa pripremom celog časa?
celokupne nastave. Tu na scenu stupaju opšti modeli, kao što je Google Gemini. Ali, sećate se onog problema sa halucinacijama. Postoji jedan alat koji je dizajniran baš da reši taj problem i da pruži potpunu sigurnost. Zove se Notebook LM i on je kao vaš lični asistent za pripremu nastave. Vi mu date svoje materijale, a on za vas kreira sve što vam treba. Ali ono što ga čini apsolutno posebnim je treći korak. Provera citata. Svaka informacija je potkrepljena dokazom iz vašeg materijala. Tako da nikada ne morate da brinete o tačnosti. A šta sve može da stvori? Pa, mogućnosti su skoro beskonačne. Recimo, audio i video sažetke za učenike koji lakše uče slušanjem, mape uma koje vizualizuju neke složene ideje, kvizove za proveru znanja, flash kartice za brzo ponavljanje. Zamislite samo koliko se vremena može uštedeti. U redu. A kako sve ovo izgleda u praksi? Ajde da uđemo zajedno na jedan čas matematike i vidimo kako vi može da transformiše učenje, na primjer o kvadratnim funkcijama. Pazite sad, ključ je u redosledu. Prvo, učenici sami razmišljaju, rade, muče se, a tek onda koriste vi kao alat za proveru. I tu na scenu stupa nastavnik koji vodi diskusiju, pomaže im da shvate gde su pogrešili, ali i da kritički sagledaju gde možda i sam vi alat napravio grešku. Tako se razvija pravo kritičko mišljenje. I tu se dešava magija. Odjednom prelazimo s onog suvoparnog kako na suštinsko zašto. Pitanje da li je grafik samo obična slika otvara vrata ka jednom mnogo dubljem razumevanju matematike. Šta nam taj grafik govori o funkciji? Kako se menja ako promenimo samo jedan parametar? To su pitanja koja podstiču istinsko, pravo učenje. I posle svega ovoga, verovatno se pitate, dobro, a šta ovo sve znači za mene? Da li se moja uloga zaista menja? Odgovor je da. I to na bolje. Mnogo bolje. Ova metafora je, savršena. Vije, kao najsavremeniji hirurški instrument, može da čini čuda, apsolutno, ali samo u rukama iskusnog hirurga, nastavnika. Bez stručnog vođstva, bez pedagoga, vije je samo moćan, ali besmislen alat. Smisao i svrhu mu dajemo mi. I to je možda i najveći dar koji nam veštačka inteligencija donosi. Oslobađa nas od one dosadne rutine, od administracije i omogućava nam da se vratimo onome što je najvažnije. Da budemo mentori, uzori i podrška našim učenicima. Da im pomognemo da postanu ne samo pametniji, već i bolji ljudi. Dakle, veštačka inteligencija nije pretnja. Ona je prilika. Ogromna prilika da redefinišemo obrazovanje i da stvorimo generacije koje su zaista spremne za budućnost. Pitanje na kraju nije da li će vi promeniti svet. Pitanje je kako ćemo mi iskoristiti ovu novu, neverovatnu moć da taj svet učinimo boljim.